rikodinga namubonye. Ngwino. Ako gati naki mukecuru. Nje nkoresha imiti ya Kinyarwanda. Ibintu bijanye n'amarozi. Barakurozi. Amatungo adakamwa. Ipite n'umwana barozi. Baraguhemukiye. Nje nagushira ku musozi izuba riri kuva umuntu yaguhemukiye ukamwita umuganga umuntu yaramukecuru umuntu ku musozi. Utoraguza amashari yose iri kubireba. Cyamaye nka data. Ngo asubirayo uzumbye ko telefone yawe uyibonye. Ibi yari haza. Uyu ni umuganga n'ukuri. Asubiraho bamwibiye. Asubiraho bamwibiye. Cyamaye nka data. Telefone yazambwira akayibonye. Anyishura amaje kubona telefone ye. Kera iwanyu mwaraterekera mwamufitanya bintu. Niyo umuntu guhaye inomero ntabari kubesa nategereza. Sibyo byabayeho ntibyabayeho. Oya nibyo. Umwana mufitanya bintu. Yego iwanyu. Naho ndi nasanze bayifite. Ariko ntibayikurikirana. Ndakubesheye. Oya. Iwanyu kera mwagiraga nyabinki. Ibyo bintu niyo biza bikagufata bikakugirira nabi. Icyemezo ni ukubisenya. Ntabyo tububatse. Umugabo wanjye yarapfuye. Ariko mwari mubitunze. Nayo ntambara guhora mu rugo bari ngo baje kubitaba no mu rugo. Yego. Ngiye guhereza umuti bivemo. Kandi nduko umuntu muzima nk'abandi. Urakoze cyane kera. Uyu muti rero bakwibiye he? Banyibiye hano muri risoko. Ugiye gufata uwo muti ushire mu kote aho bakuye amafaranga. Yego. Nurangiza ujye aho bakwibiye bitarenze iminota 30. Urambwira ko telefone yawe uyibonye. Ibyanjye birazwi, nge ntago nishahisha ngo mfata abantu bajyane mu bikari kugira ngo mbarire amafaranga. Mbavubura izuba riva ku Karubanda.